Государственный завод «Стройпласт», крупнейший производитель пластиковых оконных блоков, предлагает вашему вниманию серию окон с двойными и тройными стеклопакетами. Конструкция окон разработана специально для климатических условий Российской Федерации. Окна не нуждаются в окраске, для прочности армированы оцинкованной сталью, экологически чистый и препятствует распространению очага пожара. Применяется в крупном жилищном домостроении, в том числе по программе ликвидации ветхого жилья в Татарстане, а также в индивидуальном строительстве. Завод «Стройпласт». Uzgan yıl Jaykini xotin bilan kurutga bordim de. Ana mendan kengash qilib kishi bo'lar ag'aymi? Bir qoshan xotinigiz bilan kurutga bora ko'rmagiz. Mana Gorbashov buzdi. Xotinini yaratib yurib. Ay, xot, buni tigida xotin bilan borgan, bunda xotin bilan borgan, hozir xotin mana bunda botlandi. Antaliyada yo'litib qaytdi. O'rta dengiz o'rtasida endi shunda. O'rta dengiz qo'yda. O'rta dengizda endi. Ha, dedi Shistayga borganda o'tirib olaqlar. Shundami? Mana. Shanchaba turgan yer. Hey, hozir shunda borib tushdik. Vali bir kishi shay olmaymiz deydi. Davay romantik olmaymiz deydi. Mana bu. Hey, значит, men aytam nechik bo'laydi bu. Mana sen bir korpusga o'rnashasan, men bir korpusga o'rnasham deydi. Hey, shulay aytdik, imiz neytralniy zonada uchrashamiz. 20 yil yashagan xotin bilan birinchi martaba uchrashgan bo'lchilar. Hey, no, men kelib turishgachda xotinni galoni top. 5 kun iskada tushmadi. Oshim qiyinam, juvinam, oshim qiyinam, mana shulay ayttirib 5 kundan so'ng xotin iskada tushdi hozir. Ketdim, uni izlab topdim, qo'shi korpusda oshab o'tira. Aytam, "Davay 5 kun o'zda shiroshiq." Ay, shundan hozir bu narsadey, mana bu kechki soat 9 ga keldik. Basseyn qirg'inda quvoqliq bor dey. Shuning tubida yashil ular o'sadi. Shunda shiroshabız dey. Hozir men shashaq oldim, shampan oldim, svidaniyaga boraman endi. Bordim, hozir quvoq tubida o'tiradi действительно tega. Hozir menga shashaq tuttirdim, men shampan ochmoqchigina bo'lganim, politsiyasiga keldi. Monsieur dey, pardon deysiz, demaga turunda tartib buzasiz, men sizni shtrafovat etam dey. Sizga? Ay, hozir mana monsieur sizga $5 dey, ama adamga $25 dey. Menim oshim chiqdi, bir kisidan chiqib $30. Aytam, shom dedim, aytam monsieur, pardon, men fransuzcha gap bilan deydi. Ay, monsieur dey bu, men sizni bu o'rinda birinchi martaba tutam dey, ama adam endi 5-kishi shunda dey. Umr olib bormaymiz xotinni. Yigitlar, xotin qiz degandan mendan gunoh qildim bitali. Narsa bu? Aya. Bilma. Qizlarga 8-marta bo'lak bergach, bir xotin ko'z qisqani shularga bordim. Ishdan endi. Menimi jurgan jo'q endi. Bordim mana ikkiga stalda bir jarti bildim endi. Ular chiqlarga qana yatmoqchi qizmanoq eshikda. Mana shoirim qaytdi dey. Mana, hey, bunda tugul bitdi Shundan mana men endi xotin qizim bosh ishli ekan. Qo'rqmadi. Bir uyur kirab chiqdimi? Utukni qabzida utuklar tezroq dey. Men trosikdan kir utuklayim. Ko'p utukladik. Uzoq so'ng utuklab yotaman dey, yerini oshib kiritdi hozir. Mana bunday ombol yerim malay. Bu kim deb menga ko'rsatdi. Xotin aytdi, "Mana Dombitidan chaqirdim, utuklab shu spesialni" dey. Ertangi 6 soatli utukladim. Qarala. Ha, Do'stqay. O'ltiga qaymani urami tugilma. qaymani urami? 3-yer. 4-chi etaj. Naleva. 176-kvartira. Birat tug'anim. Tug'am. Bir otnalik. Ul kirlarni men javob chiqib ketdim be. Onasi shu Buxariston. No, yigitlar, men isham betini bir isha boshlasam to'xtamayman. Sen zapoy bet. Ay, bravo. So'ng shulay istiraganda do'ppil qaytam egamiz, izvanibga basam, xotin tug'i eshikni ochib qaraydi. Dumbuzurla tag'i isirib qaytgancha jabada qo'ya kiritmaydi. Nodirasi shulay. Hozir yarar ikkinchi kunni turi shulay ushitib isham endi xotinga. Qaytam bir narsa xatirlamayman. Izvanibga basam, ochib qaraydi tag'i kiritmaydi. Buna ko'rgantiga qurshi Hasan Shabulaydi. Senani dey, Iskandar bilaydi. Mana deb podyezga qo'yib kiruvga dey. Shishinday, sharaqolday,
bütün kiyimlerini beyle dedi. Все, ишикке звонокка басты. Қатының дей, мына ишикni ашып та жіберу була, bütün айбірлерін ишикке тұтатасың дей. Все, қазір енді шара келіш сені урамға шығарып жібермей бетті. Дұрыс, бір қатында ерін шара келіш, башқа қатынға көрсетмей. Мен айтам, рахмет қасанша, ғұмырын ұтмам. Sen kagabıştığında duppel koytamıyorum, vapşı bir nese hatırlamıyorum. Sen şişinem, bütün aybirlerini hazır beylim de, sen işik kezvanıkka basam. Bir zaman işik şartlap aşılığı da bulam, bütün kiyimler işke tutup tatam. İşik şartlap jabıla da, следующая остановка Рынок'tay. Tramvay bulgan mı ne? Tramvayda bulgan gitti var. Көрмеймін тауық. Көрмедің бі тауық? Дәш, сіз револьвер қайнеттіңіз түгіл ма? Револьвер қайнеттіңіз түгіл ма? Өзім. Тауық фабрикасы директоры. Мына как раз телевидениедан. Сізден интервью аласы бар ие. Нәрсе аласы? Интервью. Иттеп тұрам. Сіз нәрсе қуып жүрейсіз сыңары? Нәрсе қуып жүрейсіз? Тауық қуам. Ненде тауық? Bu tavuk көргенің жоқ міне. Біздің селекционерлар жаңа түрлі тауық ойлап таптылар. Теге Африка страусы біле ауыл тауығын қоштылар да. Нәрсе келіп шықты? Кім білгені 3 жыл тұтып бұлмай бетені ға. Жоқ, ол страус болғаш ит үшін деп үстірілген мүсің енді. Міне бет, иті да бектемді бұлға тиіштілер да. Көкайда сала деймі? Бұл салырға тиіш. Көрген жоқ? Көрген жоқ бет тұтып бұлмай. Сіз кімсің? Мен айтып тұрам телевидениеден корреспондент, CBC телевидениесі. Қайдан? CBC. Солай дейлер? Мына бет ана камера түшірі. Мына елмайып, солай тұрып, нешләп түшігізгі нәрсе болған? Түш түша үкіметінікі түш. Нәрсе болды ол түшке? Нешләп түші? Біздің профессиональный болезнь тауық бұта шағаннан енді. Тауықтар не халдасың бұлай? Тауықлар нормально, қазір 3 күнге бір күн ашатамыз. Неше қоштан өрмелерсің олар 3 күнге бір ашам? Сен мына сен неше ай зарплата алған жоқ? Дұртай алған жоқ? Сен көнікке ашалар да көніктенді. Шулай ма? Аштырға ашалар, көкай солалар мұсың? Солалар, көкай странный шыға. Нешегі странный? Соры сұйық һәм пишетсіз. Нешегенді ол? Пишетні кім суғадыр? Әтәшлер суғадыр еді. Ашамаған әтәш пишет суғалмайын дей ме? Мына пишетсіз шығалар енді нешеп. Сарысы да жоқ. Сарысы да жоқ. Сары сұйық оғағына міне. Ярар. Револьвер қайнеттенеш, не енді тауық иті бұлай бардыр бейт? Нәрсеге? Мейтам сыңынан 1-2 кила меңа да. Кіресең, обычный журналистар меңа кіріп жетмейлер, шынан алып қана кетелер. Мына ұшыраштық бейт енді, сыңынан айтырсың Завскладқа. Жара айтырым. 1-3 кила. Оларсың, жара. Рахмет. Әлі түсірмедір бейт? Yok әлі, мына қадыр башлайбыз. Так, тәртіп, шляпагыз тәртіп, галстуклар. Так, жылмайып, мотор иттіріп. Пек жылмайып болмайын да? Жара, түшмәс әлі. Қадірлі тамашашылар, мына мен тауық фабрикасы директоры револьвер қайнеттенеш білі сөйлесіп тұрам. Мен сізге бір гына сұрау бересім келі револьвер қайнеттенеш. Нәрсе ол тауық? Жауап берегіз. Тауық хайван еді аяқлы. Что сен, тауық көрген жоқ, что ли? Жоқ. Револьвер қайнеттенеш бітті ол тіләсе нәрсе эфирға сөйлесе тұрған шыр. Цензура бар қазір, аңлайсың ма? Жаңа көрет тіләсе нәрсе сөйлешмейбіз. Былай келешеміз. Мен сізден сұрайым, нәрсе ол тауық деп, сіз мен айтасыз, тауық әлі ол көкайгына түгіл, кило ярымлы, тез өсіләштірілішлі, файдалы диеті кетті. Шушыны язабыз да, мен тігі 3 кило тауықны алам да, қайтып кетем. Давай. Так, револьвер қайнеттенеш, нәрсе ол тауық? Тауық көкай түгіл, тауық көкай түгіл. Тауықның көкай түгіл екенін жан кесеген бала шағада білі. Тауық ол көкайгіне түгіл деп кете жымлы. Дайда, иқтибар білін. Так, нәрсе ол тауық пашал түк. Пашал тауық көкайгіне түгіл әлі. Яның пашалын айтасың. Әлі жаңа өзің айттың бе? Мен пашал операторға жаза башладық дедім. Так, давай револьвер қайнеттенеш, нормальный ғана жауап бердеймі, все, қайтып кетесі бар менім. Так, внимание, так, нәрсе ол тауық, давай! Давай, тауық көкайгіне түгіл әлі. Аның давайын неге айтасың, мен операторға айттым бен давай деп.
Qaralar revolverga netdinish, nirvamda o'ynamay, mi? Davay, aybatkin aytasan. Yozamiz, ketamiz. Sho, narsa ol tovuq chiq. Tovuq alol ko'kagini tug'ila tez o'zlashtir. Tirishli. Naydan akringni aytadi? O'zlashtirilishli. O'zlashtirilishli. Mana bitnishik motor, tak? Davay, narsa ol tovuq chiq. Tovuq alol ko'kagini tug'ila tez o'zlashtirilishli. 2 kiloli detik foydali tovuq etida. Nindi 3 kilo, qo'ya kurganing bor sening 3 kiloli tovuq. Nik bizda bor 3 kilosida. Nimaning 3 kilosini singini oshiysan bit xoliqqa kilo yarimli zangarin shagarasan bit senaning. Hozir men 3 kiloli tovuq bo'ladi deb sholtiratsam bit. Menga televideniyega sholtiratalar qo'ya 3 kiloli tovuq deb. Qarali, sen men aytgan tekisni ayt. Kilo yarimli degan. Angladingmi? Davay so'roq bo'lmajan kesagim. Davay, tak, narsa ol tovuq chiq. Tovuq alol ko'kagini tug'ila tez o'zlashtirilishli kilo yarimdan foydali detik sariq etida. Nindi sariq eti, qo'yan sariq eti bo'lsin tovuq etinda. Mana javob sariq dedingmi? Seni sariq dedim ben. Mana sen korrespondent, men direktor bo'laydi hali. Hayda. Uf, jonga tilim sen. Narsa ol tovuq. Tovuq. Men sıra. Korrespondent, men direktor, repetitsiya. Narsa ol tovuq. Tovuq alo, ko'kaygina tug'ila tez o'zlashtirish degan to'ng'az. Durus. Davay, avtomat qaynatdinish. Mening vaqt chiqdi, nervalarim qoqshadimi? Davay, jumlani aytasan, yozamiz. Davay, narsa ol tovuq chiq. Tovuq alol ko'kagini tug'ila tez o'zlashtirilishli kilo yarimli foydali dedik itda shunda. Nindi jon, qo'yan jon chiqdi tag'in. Tovuq shuni. Sen o'zing jonli pulemat qaynatdinish bilasan-ki, qadrli tomoshachilar, bu intervyuni yozganda biz atash qo'yib yurgan chog'inda Şamşir! Kileri, слушай, kileri tizrek. Narsa? Onlar unuttular. Слушай, Canmay. Men senimi oxiri etibgina bir sekret aytaymi? Sening xotin qo'ya deb chiqib ketdi bugun. Kun sayin bozorga yurayo. Bozorga tugul, mana hozirgina ko'rdingmi? Qora Volgaga o'tirtganlar kirib o'tirganmi ortqa? Ovuzlari quloqda tiginin, itiga libashi yog'ina ketdilar. Olib ketdilar xotinini. Mening xotinni. Qora Volga bilan. Qora Volga bilan. Nomerini ko'rdingmi? 9 bывший обкомский. Обкомскийda. Ну, sizlar mening gulay ayta boshlaganim. Mana kakjiqlarga yotamiz, birlada yota. Mana. Rahmat tug'an. Bar yetishasın. Ikkisini da suyam hozir tutdimmi? Senga bir yorta qo'yam. Rahmat. Bar Volga kirim barali, bar qo'yasin. Bar tezroq. Ну aldadım. No durak. O'tirtganlarni sening illaga jetgan xotiningni Qora Volgaga. Mana shu Shamsini bir 4 yil oldin deb yuraverdim endi. Baxsha kurishdi menim. Terisni o'rlig'ini abit. Jamoat meni bulay o'zimni ovulda yolg'onchi garay deb yurtalar. No har bir ovulda bir yolg'onchi bo'ladi endi. Ovulda endi. Mana kim menga ishonmay, kim orqali tushar yo'lima, kim bag'rimni qurtaymi, shuni oldimda ketam. No baştaraga urrag'i yeleni o kanishni. Şol bir 5-6 tishni alg'ash yelendim. Shayin aldım mening. No ovulda endi u bag'riga tushgan kishilar kimlar endilar? Mana bizning ovulda shularning birisi Lisnik Quddusoviy. Ovulga gaz kirginchi xoliq bilan mana 3 barmoq bilangina ko'rishdi endi. Sentabr oyina andag'ina bera turgan etiga shiy o'tinin. No, shunisi qiziq, ol Quddusovining vobshi gramati yo'q. Bir narsa bitirmagan ol. Anga mana shu rayplandan olib qaytib beralarda qiyag'as, ulanda tigi pishat qariy, yana sifir bo'lsan. No qirdi umr bo'yi shu o'rmonni. Men aytam, nishlatirgan, buni da qiziq aytarga bet. Bir kunni shulay rayplanga bordim-da, 2 fismetr deb tigi Delovoyga og'och deb yozdirib qaytdim. Qaytganda tigining ortına 3 nol istadim. Nishlasin endi Quddusoviy tigi qiyag'azda g'alatdagi pishatni qaradi, sifirni.
Әтігінің тұлыр тұлмас дүрт бұраты бар. Шонысы қызық, дүртісі де 29 февральда туғанlar. Міне сақалылар дүртісінің де. Мамадышның тігі ұрта бір жерінен, ikisi пиладружбы тұттырды құтты сабайлары тігілерге, ikisi Қазан жағына, ikisi Шаллы жағына прусик ясап кесіп кеттілер бұлар. 57 күн дегенде бәріп шыққанlar екі яққа орманына. Жан кесәкләрем, ник күліп отырасыз? Шушы ялған шекарай болмаса, шунды яқшы Қазан жолын ғұмырыңызда көрмедірегіз бет. Мен салдырдым битаны. Мына кішіден күләдір е. Ап кеттілер құтты сабыйыңа. Мен зәлеге. Әтігі дүрт бұраты жаннары шықты, бір 30 ел пасат көтіртіп екі яқтан. Бірсіннен құтылдық. Но енді ауылда тағын шыл дәғірге түшкен кіші ол біздің колхоз председателі Улет Хайырнасович. Мына су қалағанда саламны жақтыра халыққа бермей. Мен айтам, мұны да бір қызық итерге бет. Мына біздің ауылда яз жетті ме екі нәрсе құтырына башлай. Бірсі колхоз председателі Улет Хайырнасович, біздің екіншісі атамәші. Біздің атамәші тізмеге мініп кетсе, Улет Хайырнасович қар жылыны курортқа кете тұрғаны. Мен айтам, мұны да қызық итерге. Бір күнні пұштыға түштім да, теңе телеграмы сұғырға болдым. Анда бұлай деп яздым. Директору санатории туземсізлік, товарищу Кикабидзу Гелимхан Иосифовичу. Рейтингінде текіз. Председателю колхоза 30 лет без урожая, товарищу Ташвашеву Улет Хайырнасовичу в срочном порядке приехать в колхоз. Почему? Потому что в колхозе республиканский семинар по весеннему сейфу. И остана секретарь обкома Тавиев. Екінші күнлі кебеттен түгі сайым апағының итек астынан 50 грамм нәрсе қауып шыққан еді. Yazғы түгі суларыны шәшіретіп, қора волгыда Улет Хайырнасовичін қайтып түшмәсін бі. Бұл уақытта қатынып бермей білемін шәкіріп жатқан болғанлар. Түгіні тұтып алғанда мұнша ташына отыртқан. Қудылар икісінде. Аллаға шүкір. Енді тағын шыл бірсі, бәғірге түшкен ол біздің ауылда география оқытысы Ахмет абайы. Соң өймі ғұмыр бойы бір сөз сөйлеп келді бет ол. Қазанда бұлғаным бар дегеш, шуны ауылда география оқытысы етіп қойдылар. Оқығанда ғұмыр бойы шыл бір сөзін сөйлеп келді. Имеш Америкаға Т-40 тракторы білән 17 күн ярым ішінде шистай арқылы барып болады. Мен жүлер шының сөзлерін техникумда кіргенде сөйлеген едім. Сен енді үміккәш ауылыңа ғына қайтып оқы деп қайтарып жіберділер. Мен айтам, мұны да бір қызық етерге бет. Мына біздің ауылға қар жылыны ашлама септірге самолет түші. Мына мен шында ашлама тиеп тұра едім. Әлі ол летчикларны сөйлесем, олардың қызықлығы ертеңгі сағат 4-тің шартыда түгі самолетні қабызалар, шатыр-пұтыр бір 2 тапқыр ауыл үстін әйленіп шығалар түгілер. Ол ішік алдында бүттін сарық кәже тауы қашырға білмей. Но олардың шунысы қызық, ғұмырде ойық жүргендері жоқ, летчикларның. Çünkü havada gayı yok beyt. Şolay, olar mına aşlamanı tüy. Kuzgalıp giteler tigler. Başta tigi ziyaret üstün siptirip çıgalar. Onları oğul üstün 1-2 tapkır siptireler. Indi aşlama kolayken kırga siptireler. Mına men şunda tiyep duraydım. Bir günü jigirip kayttım da Ahmet abi men aytam küleni слушай. Men aytam lütçiklar bile söyleştim hazır. Seni men aytam 7 saat içinde men aytam Amerika alıp barıp kaytalar hazır. Sen davay hazırlan men aytam. Ondan soň üstten men aytam avulunun karşısında sizlerge kirek yakşı көрüne bit. Uzakta ötmedi Ahmet abinin kilip jetken aşlamaskıla tıkırıyla. Tigi matır kiyimleri kiygen, sıngı tigi şalvarların, kostyumların, şlepe kiygen tigi. Kurşuk kulemden Amerika'da globus alan deyip akşa jigan bu.
Aha, давай мен айтам, тігі летчиклар көрмегенде тігіні, мен айтам, Ахмет abi Америкада мен айтам, сан да бек қызу, сағай мен айтам, шортиктан ғына қалды. Шалбарларын салдырдым, қара тұрыстиктан қалды бұл, міңгіріп өтірттім тігіні, ашламастын, ә. Ну, летчиклар көрмеді, люкні жаптым да, ну, нештәсін енді летчиклар қозғалып кеттілер, ғалаттағы шайынды, тігі зиярат тұрысына ғына жетулері бұла. Летчик тігі люкні ашып та жібәрі. Ахмет абиның бүтін ашламасын ебілі асқа вұж. Бұл уақытта зияратта Загатавитель Қасимға қабір қазып ятқан болғандар. Тиренлігін 3 метр. Тігі хавадан оқ әйбір дүмбілдеп қабір үстіне келіп түшкәш. Үша тұрған тәлінке түшті деп, қабір қазушылар қорауыл қышқырып ауылларына қайтып кетелер. Сон керек бет шушы уақытта көрші тігі зияратта тұрушы тігі Мәрфу апаңның кәжелері үлән ашарға кірелер. Келіп түшмәсін бі кәже тәккәсін нәк Ахмет абайың үстіне. Түні бойы тігілер, Ахмет кәжеге қарап. Кәже Ахметтен қорқып, түні бойы ақырып шығалар, екеулешіп бұлар. Тігі 2 күн ұзғаш Загатавитель Қасимны кірәшін ауылын алып барып көмелер. Енді нәрсе болды екен деп, ауыл халқы жиылып келселер. Тігі остан Ахмет қышқыра. Бұл мен Ахмет, география құтысы. Тіңі боучыралар. Но енді Ахметні бүтінді жүлер дегешті аның біраз башылы бетінді. Башта кәже тәкесін бәйлі де мінгіріп жібәрі. Тігіні тартып қына мінгірулері бұлау. Астағафируллахи, Ахмет кәжеге айленгер екен деп. Бауыны ташлап, ауыл халқы таң қарауыл қышқырып қайтып кетті. Шушы қаллардан соң Ахмет абины қазір 15 жыл көрген жоқ. Ақылдан шашқандай. Америкада кәже запаркында болдым деп қазір бүтін дүнияға сөйлеп жүреді. Міне жан кесеклерім, мен өзім ғұмырда да бұлай кіші алдап жүрімін деп ұламаған едім. Білесіз ме, мені кім алдарға үйретті? Мені бет алдарға хүкімет үйретті. Мен өзім 40 жыл колхозда тиристігіші болып ішләдім. Меңа ғұмыр бұй айтып келділер. Гәрәй абый, сенің кібік намыслы кішілер білән гіне коммунизм түзіп болады. Бит мен шындай колхоздың бір тиініне де тимедім бит мен. Шол бит бригадирінің бір таяғына ішләп жүрген гәрәй бит мен. Әміне соңғы 3 жылны ауырып кеттім. Әбет керек бет тігі иліні план түзіп, жиміруші плановиклар мен айта, Гәрәй абай сенің соңғы еліңгіна алына деп, мені мәсқаралап пенсияға шығардылар. Міне жан кесеклерім, шушы қаллерден соң, менің бір кімге де шанышым жоқ. Шуңа күрә, ялғаншы Гәрәй мен түгел, ялғаншы хүкіметіміз. Әгер де хүкімет тұқтамы екен, Гәрәй де тұқтамай. Платный больница açtım, şirlemişsiniz mi? Mine platный больница açkandan sonra bir kişi gelmeyin. Oh, işerge indi. Ha, kıstaki. Kişi operasyada kaldı. Sebebi de var. Diplom satıp alğanğa 1 yıl bulan. Kayıp verin. İşten mi? Sen kirlisin mi? Orta mı? Şişin davay. Şişin.
Özür ko'rsataman men. Tezroq. Bitirazing mi? Tishdanman. Nasıl bunu bıraktınıysa? Bunma. Ha. İşe orta öğretmenim direktör. Şundan başlalarından. Ha? Var mı? Слушай, senin ıfkıladışların bitken boğay. Bir kat çıkıldı. Elle şapıyor indi bu. Sula. Sulama. Sula. Sulama. Hey, abzay. Sula tezroq. Ishqilasin bit. Sula. Sula tezroq. Sula tezroq. Ishqina deb turadi. O'rtami? O'rtadir shu. Ha? Ishqirib qarayqali. Boshingni. İşe orta öğretmenim. Boshdan boshqalaring ana. Слушай, senin bosh miying kipgan. Nişe? Kipgan. Nişe kim geldi? Grip bo'ldimi? Buldu. Burningdan oqdimi? Akak yaptı. Mana shundan og'ib chiqib ketganing to'g'ri. Qo'ya mo'sh qolgandir. Operatsiya yasab qo'ying hali. Operatsiya? Прямо здесь. Что вы там делаете? Balakayroq qo'daq. Ну ничего, пойдет. Burnunu kadı. Слушай, bir narsa sezmaysizmi? Yok. Aytam bit boshimga kepgan deb. İşe orta öğretmenim. O'rtadimi? O'rtadir shu. Qo'y oyoqlaring oyoq otlantirib qo'yal birsini. İşe orta demiş. Shuni tekshiralar endi boshda. Qo'ya. O'shay. Sening oyog'ing impotent. Ha. İş şuna orta mı? Shunga o'rta. O'rtami? Qo'y kelarimda bos. O'shala o'zingga. Tilingni ko'rsat. Ishlab tiling degirak oq narsa eshitding. Ha. Zayskiy jom. Narsa eshitding. Shanim ishganing be. 4 yıllık. 4 yillikda. Ha, kelani. Ishqirib qarayqala. Слушай, senin oshqozoningda jaz bor. 12 millimetr tezdan teshila. Bildingmi? Qara sening anda oshqozonda buning qadar temir kiysa qo'yin kirdi u. Ha. Onu da aytırım deganim. No. Bacay bilen balıkka varganıyık. No, 3 gün balık tuttuk. bojay bilan. Onun Moskva şişke. Hayya, Koyta başladık kabınmay. qolmay. Hayya mibetinde azırak. Razbirat etken balay. Karbüratörün süttünde şükürleri tağılgandırdı. Deganim işe kırda gitti. Çekiliyor. Çıkmay kadar 3 gün dönersekleşip kuradım. Sen bojay har niçe yatayım? Bojay. Kıtıp yata. Kıtıp yata. Gitmez kayı. Qo'ya. Mal çıkarıp bulur. Uşak, senin 12 yıl eşekte rak! Aytdım mina bacayga 3 kilo jam yıktım. Ne eşekleri gelir? Ol şiir, bilesin mi? Şiir! Avrum! Hayır! Tezden ışkınasın sen, 10 günden ışkınasın. İlk atlara ışkına ol. Davay, Abzay! Abzay! Koy gittin! Aşkına. Dur Abzay! Gel bana, gel. Sen koy yaşlısın, direktör, firma tügün. Yok, andi platlı. Kommersiya firmada. Yok, andi platlı. Banker tügün malay bulay. Yok, bu çıskına mindim beni.
Bu kimsin sen? Tiguşi men, hadi tiguşi. Qara, tiguşi da. Kostyum shalvar tiga bilasingmi? Akash. Qarale, meni tezdan to'yimi? Qizni kuyovga beraman. Nomala yag'i boyindi, meni kostyum shalvar. Tigib bermasding ekan, ha? Men senga где-то yangadan 10 kun istayman. Hozir tigan men senga. 10 kun istayman senga. Davay, hozir ko'rishamiz. Bas, mundoq meni. Men aytdim men sizga platniy bolnista ochig'iz deb. Prямо servis bit, ha? Aybatgina emas, durust. Aha. Tak, burayam qisqaroq, oxirgi. Shunda. Nishik qisqa. Oh, tegizlashdi, ko'rdingmi? Nik men bulay aytib yuraman buni. To'xta. Oh, durust chiqarga deysh-u. Qisqa tag'in narsaga. Нормально, шулай училарин аны. Men professional. Tag'in narsa bir yer qiyiqmanla. Seni durust yasamaganlar bit. Ha? Qo'y tushni. Sening mında da tuqsam. Bilni qo'yda yasaymizsan. Nega bunda yasib? Zarar. Ha, birinchi topqir ko'ram, kostyum tikkanda men bu. Benim hali ularga 10 kun var. 2 kundan primerga kelirsin. Bu demekan. Semishki jarinni ya. Ko'pdan o'tirasin bo'g'ayin, nima o'shatir? Oshqa o'lamaydi. 1000 ming barmi? Beraman bir stakan. Ma o'zingga bo'lsin. 1000 ming barmi? Bor. Semishki jarinni ya. 1000, пожалуйста. Hozirlardan tekkaga to'lan kamada qara 1000 Meniki asobiy. Silkadan urlagan. Matruna, Allah silindi Xudoyim. Estağfirullah. Ne hallar? Semishki jarinni ya. Dumbağa satasın mı ney? Aha. Bir tik durmadın indi sen. Zamana şurmet hazır bozar bit. Gel satıda buldun. Olalar mısın? Olalar semishki jarinni ya. Покупайте. Nimesin Matruna? Indi sırasam dellen işe indi. Nega deyip ertaga үшін bir 50 ming so'm berib tura olmassan mikan? Nechik ertaga shun? Ne har vaqt kisha kelgan bo'lsang bari bugun yo'q desang bet. Mana bugun bir kun oldin keldim endi, ertaga berasiz 50 mingni berib turali. Mening bet varoshkasi bek yo'q bet endi. Kelib ana militsiyada olib ketdi, shtrafin mafiza, mataga reketlarda kelib olib ketdi, kirishiga to'lasi bor. Mendek Kirishi bor bet menim. Nek tubang yo'q bet. Ana teginda ishmalay turama, tamak tortib. Попробуй men biroz kelib baylanib qarasin. Zato men kunna 50 ming beraman ularga. Saqlab. Semishki jarinni ya. Ey Allah. Matruna mana kiyov kelasi qiz bilan shularga kibitdan ayber olarga da aqsham yo'q, pensiyada yo'q, bitali berib tur endi 50 ming. Jarar bir kunga kelirsan, bugun yo'q aqsha. Ay Allah. Har vaqt shulay endi. Semishki jarinni ya. Покупайте. Kishidan sirarga da yalam endi. Yangi kiyov yebit meni. Nechik yangi kiyov? Nektaga eski totar jigitinden ayrıldı bit kız. Nishlab? Olmamadış malayının şakaliklarini bilsen. İşte ağzında bir cümle söz bulmadı. Gel suganda. Ha, suguna deyip ağaç. Yaşap tacirgen Urus jigiti bolgan kızımdan. Şuna kiyovga çıktı. Ansının gıybetliklerini bilsen Matrun. Şolay mı? Mana ilarının işigini açıp kelip kirigim bula. Yapanamayt dep qarşılayım. Çıkıp gitkense yapanamayt dep turayın. Allah'a şükür. Mattiga jo'ratayın da. Mattiga şani bula bit endi. Yara aybab turlar seni. Ani dep gina tura. Men aytam yaşak tavuk şol jigitinga çıkmışı. Aramlar utkardı mamadış malayı bilan gımırını. Semishki jarinni ya. Balalar ne kaldasa onuqlar? Anaklar bilan da endi ol armiya bilan jonga tidiler. Tege ortancha qizning malayı var ya bit. 4 yıl 10-klassda o'qitabız armiyaga jibermas uchun.
Okutuşlarına ikili koydurtup turabız bit. Indi 4 yıl turabız indi. İkili koyup duralar mı? Turalar indi Allah'a şükür akşa tülüyüz bit. Bir ikili kıybat mısın? Bir ikili mana kiyavayta 2 Jiguli tagirmeşi turabıydı. Ay 27 yaşka kadar onun şıda okutsak ondan ok bilet birelerdi indi. Vayını bilet degen. Ay ok bilet bula vayını bilet armiyadan kolay indi Allah bilse. Birge yaşayız indi. Gel benim Biz de jibermedik. Siz- Ulan okna atası bilen abisi başta bürüne diptiler. Estağfirullah. Sapagi bilen. Aha. Bildi misin? Yok, apuşini dip almadılar. Bürü düştü. Düştü. Aha. Almağa şeybet indi. Urtan çınıkna, tuşu jibermedik. Başta kulağına tokta bile soktular. Estağfirullah. Spesiyalna. No, vayankamatta bir kulak bile alabız diye şu gözün çıkardık. Sukar kilişme. Ele olayı da alabız diler, kişi çok diler. Hayır, şundan 7. etajdan tutup attık. Ulgendir indi. Yok, ağzım manlığa kilattık hazır. Nişe? Bana bala itip jata. Estağfirullah. No, zatı armiyaya varmadı. Olar mı koşan biter indi mi? Ha. Allah. Bizde kurşiler de jibermedi. Nişlettiler. Balaylarına 14 yaşı ilandirdiler. Bir yaş bulgan. 2 bala bulgaç almıyorlar debit. İlandirdiler de atası davay klipay dedi. Evet bulgan. Küteler indi, 2 nokların hazır. Bana başlar işlege şimdi. Kıynap, bizden kurşilerde kıynap intiktirmediler malayların. Nişlettiler. 16 yaşta Ferit var ya bir tane kurşu Ferit'i. Ferit'e eğlendirdiler. Kadir külmekler kiyip jiri kızlar külmeklerin. Kızlar bilen birge munşağa jiri. Bir de jalıvut sitip kilmi kızlar. Armiye kalmadılar. Armiye almadılar Ferit'e bulup jiri. Allah'a şükür. Biz hele tüpşük unuklu da jivermedik. Nişlettiniz. Bir günde uğramga çıkıp kişi göz aldığında kiyevini tutup durup kıynattık da 2 yılga oturttular türmege. Türme armiyadan eybetrek O türmede otursun bütün şunda gitabet kadar. Ey Allah. Ondan katıysan koy da. Şuayma ey Allah. Var mı biter mi kerin demedirine? Biter inul biter şulay. Ey Allah. Tozalar soğursun ana. Bizim cabuk malaylarga ne şu jilet. Kaya bir akşa vermem desen beni indi bugün. Yok. Kortun isen sağdır bit. Kartım isen sağ bulsa, senin canga kilerim beni iyileten akşa sırap, işe bit kılmettin. Okşa bir ettirgansındır. Kaylardan biriyim, nişlep akşa vereyim deyindi, bütün pensiyesini özüm alıp duram. İşte hazır bir kıytırı hut yasagan, kibit canlarına da barıp, sırav vereyken, mine koysınız ağzınız bilen burununuzunu tişli olasız deyip. Giten lan, şulay deyip ayta mi? Bir şey şık koyalardı. Tişleri çok bitindi bakırını. Tıgılarımı bir yaşıkını getirip koygaş, ağzının alttaki üstteki tişlerini alayken de burnun kısadı. Bütünüsü şok katıp tıgınayımı bir yaşık olarak kışırtıp cibereler. Günde isrik. Senin istepan ne haldasın isen mi? Silik elişekine iki minik hatın kıcağına koru bit. Gamar boya gülayt ettin de seneki gamar boya. Benim Allah'a şükür hatın kızga karamadı iştigine. Kortaya da bilmedin de. Hamancırıyımı, mine de kuz atadır yebit. Yaşacakta min şiberiyim bit. Munşağa şakırganı buldu indi kortaya şeytim. Barmadım. Borganındır hele. Barmadım. Nişab ahiretimden iri bilen barayım demin. Yatsız. Bir günde malaylarga bardık konakka. 9. katta duralar bit. Lifit bilemin işle. Lifitke kirdik malakayım. Hayran kişi kubunda jıyılgan lifit içinde. Şunda bir yaşkina kız baradır ya şunun canına sıpırına bit malakayım. Yatsız. Barıp bastı. Mene bir şulaya kiringine bir zaman teki kız kulun çıkardı da Ştapan'ın canağına şap birine. Mene akıllı kız bulgan. Bireme iskira çıktı lifitte. Mene ibet bulgan. Bu abzıysin adı benim butunu tutup şimitip bargan işindey. Menip de jittik malay lifitten çıktı da Ştapan'ım tizlendi malakayım. Karşık vallaha adı beytim tutmadım digen bula başlarım bereyinde jirga. Jarar min eytem. Bütün tutmazsın bu yolu min tutkanıyım eytem bütün. Sen şimitkeniyim mi ney? Nişte kumirken korkuma özüm soğuyum indi. Profilaktik yasaganın indi mi? Korap durmaz. Sen işki jarilini ya. Şavata sen kelip korkuttun hali. Oy militiya kile bu aşkını bak. Koşasın mı ney? Koşa bana militiya. Eydeyse mine de okşa birip durayım.
Alsular tizilişiniz şit. Nişe tapkır teşte kürdüm. Sina nasip yar buldu. Elle üzün sihirledin, elle üzün sihirledin, elle dalyan garmunun. Elle üzün sihirledin, elle üzün sihirledin, elle dalyan garmunun. Akış gibi bitirilip yüzer idim ağladın da. Oy yalan kız karaşından saldın beni yalgınlığa. Oy yalan kız karaşından saldın beni yalgınlığa. Dalyan garmını yüzümün mağınarında, garmını tüygülü güye üzümü tibrelem kıllarında. Akış gibi bitirilip yüzer idim ağladın da. Oy yalan kız karaşından saldın beni yalgınlığa. Elle üzün sihirledin, elle dalyan garmunun. Dalyan garmını yüzümün mağınarında, garmını tüygüle güye üzümü tibrelem kullarında. Dalyan garmını yüzümün mağınarında, garmını tüygüle güye üzümü tibrelem kullarında. Dalyan garmını yüzümün mağınarında, garmını tüygüle güye üzümü tibrelem kullarında. Alsu Ebulhanova. Kızı rahmet. Edem kıbreti. Нәрсе бәбәңне қайтып Вайсыға қарап тұрасың, а? Ол мында өзімізге де 200 башқа бірден бір үгіз. Подумаешь, а мен сіздің Вайсығызға қарамасқа да могу. Му, сенгіне я şimdi, сенгіне шибер. Şiber, taza, şeşlerim koyu, matur. Bu ne seydi ulekse bab canım. Tuşonkada bize ışıraşırga yazmasın tuşonkada baba. Senden başka şiberler bir kötü bilesin kilse. Şulaydır indi. Kötülükке çıkış eşeklerini süzüp çıkarırlar, bilip dur. Подумаешь, а между прочим, у меня узи қараптырам, миманда. Unutup duram öyle. Ne istet ağın? Kişegine mincıklagan değilmiş, şulpan bile mini şeynegesi dirişittim dirisme mu? Biz sizni şey dedik, ой, ужас. Biz между прочим силы şey dedik. Yaş bulsa da aldaşkan bula biter. Nindi sülüsünde salamda şükün beye kurganemiz yok bit. Olaysa biz sağız şey dedik. Mega между прочим Vasya, yağa sağız bile gitti, orbit dibatala. Vaysi bile gitti. Babnik mu. Әйтмәсез микән, Мани Борисовна. Нишләп безгә өченче көн силос бирмиләр? Мин уже силос яратам.
Kim bilsin. Eli canı kayım, mal kayım. Kim degende tağın ışkın rızık kurmayacakmış. Oy, oştan ulamit ya buğam. Sizin koyun bilesiz Mani Borisovna. Koyun bilesiz. Zor koyun min bitinde 15 yıl bu hayvan bulup yaşayın. İrtege beyram, Tak. Galimcan'a bir eşke açıl firmaga kilip de tırmay. Aha. Bir sıkınga kilemi tikirse bir nesle de şliy almanın işi ben amın onu şikayetlerine kışı tilinde. Mahmur bulanı. Aha. Nesi ol mahmur Mani Borisovna? Pahmel? Pahmel nesi ol? Pahmelin neresi ekeri min bilivin. Olaysa sizin pahmelden iken koyun bilip durasız ha? Bulay, olsun bulay. Nöke? Eğer deyimi Galimcan'a ben bana şu şutta karakka suzulup yatıp çıkmaz deyimi. Dileğin isterek. Eğinde bir toktamı iyilip şu şafta paylıktan silagelerini çıkarıp su işte. Dibeğinin mahmur pahmer şuşnyak bular. Siz bütün derseni bilesiziken Mani Borisovna. Eğitmezsiz miken? Bir günde Galimcan abi bilen Gülşiri apa şu tağarakta kışaklaşıp yatalar. Bu ne dediğini bağladı. Bu indi sigilkeş Gülşiri apanın irinin başına mügüş çıkanını anlatan. O neyse hazır mügizli bulgaç vasırına bulamıken indi. Jiler de indisin sigilkeş. Sütüm tügüle jilenimni kutar halim. Eğitmezsiz miken Mani Borisovna, nişte bizde 3. gün soğumilar indi. Kem savsan Gülşiri apan bayramında brigadinin hatırı bebeği tapkan ulda zapoyda. Xotini mı? Brigadir Hüseyin'de şatlığından eşip biri bizde karamcı da yok, kilagimiz de yok. Qarağız Ali, brigadirinin bulayda 5 balları var deydi. Ne serge onlarga 6-ncısı 6 balını oşatırgan balay, o bau pişende jitmeşin ol oşatırgan. Sığını tüdü bulsani. Bilesin kirse sığılkeşimi min de uzgımırım değil mi? 13 tapkır biz avladım. Eyye, tağında biz avlarıydı benim başı vakit tapsa. Bir günde mi? Brigadirinin bağları, beşisi de firmaga kelgenleri, şunda edepliler, kulturniler, mega kubiti blützlerini saldılar, rahmet yavrular, şunda maturlar üzere pıhtay kiygenler, konfetçiler. Maturanın bağları utra. Matırsın. Maturanın bağları, ne balalara dişiktir matur bulup çıkavul brigadirine. Buldura. Eyye, tik kulu bilen işlegen işlerine taş kavulcu. Basır, enettiğin neredeyse kemik. Qarayım hele, niştepçiliyken bizim Vasili Petrovich. Vasili Nersin başlıyor karısın Ali Tağa? enesi Vasili'ye qaraqada yaramını hazır. Yaramış ol. Niştep yaramasın. Eğer de her birimizde karı başlasa. Neste bulu? Nesi bu? Sen işte, uzun turunda biraz uylarıydı. Neste buldu mena? Matur, toza, şeşim, koyum, bu nesin? Pişi nesiydim ne bu, nesiydim ne bu? Sen bilesin ki işte, süt ezbiresin. Şulay bilse sıkılkaç, miyasık kombinatka satacaklarız. Minden de ihterek gider. Мясо комбинат дегенден сиздиги подружкаңыз барып терети какри бикри сынған мөгізетіге оқсап жит сіздің кеме келіп кемеді. Дуңнен айтасыңдыр әлі. Әйе, мясо комбинатқа ұзатып қойғанлары хаман қайтқаны жоқ дешеп ятауын шоқатлы ұзақ дешеп қайтпай. Онда әй бәттір енді. Şularda indi siz sıkılkaç. Miyası kombinatka canı kayım mal kayım alıp baralarına şu alıp kaytmayılar müjliler andan döneli de alıp gittiler Bir жыл мағазин шулхатлы, бітіңдей қозан бәйрәмейді, сіз жыл абытрас. Между прочим, меңа Вася, яңа шәшек букеті бөлек етті, қазір алып келе әмелеміз. Yarı otur, sınlasınından bir gelip demlep aşarbız. Hazır biraz mınlanıp alıyıq әлі. Dönyen iske düşürüp mumu kiyincirliyimiz. Kamil Karimov sözlerin yazgan müzikasını özüm yazdım. Мамакинасы қырақ жырларымыз, қазір веселейді сетәсі келе. Әйдәгіз Мани Борисовны қошеш ойнайбыз. Біз сізімді яшірінеміз, а Вася бізді ізлей. Вася, біз Мани Борисовны яшірінеміз, а сен бізді ізле, яқшырақ ізле. Әгерді тапсаң үберге берірміз, әйме? Әгерді тапмаса, мен ұндыр артында болармын. Әйдәгіз Мани Борисовны. Salawi, Malawi.
pop jiri Ay madur gülgüne rap stilinde Bir yaşar nine şapır nine Bir yaşar nine şapır hazır şapır Bir yaşar nine şapır nine Bir yaşar nine şapır hazır şapır Su boyuna düşken idim Su üstte kuvvetkine Sen bitmeden yakındısın Kız nuran kıdıkkine Ay mahpır gülgüne Bakşalarda bir güne Şınkın gelen yaran hanım dünyalarda süngüne Bakşalarga kırıbılen gül şeşekler yapara Zenger şeşek min bulurman alda düşüne pada Bir yaşar mine şapır mine Bir yaşar mine şapır hazır şapır Bir yaşar mine şapır mine Reyren bilen dostlar Bir yaşar mine şapır hazır şapır Zenger şeşek atlatırhan Günlerde bulayken Dünya bulgaş bik sağınhan Günlerde bulayken Ay mahpür gülgüne Bakşalarda bir güne Şınkın gülden yaratkanın Dünyalarda süngüne Bakşalarga kırıbılen Gül şeşekler yapara Zenger şeşek min bularman Aldat düşün yapada İyimizden tavşan Yaşar mine şakır mine Sinir yaşar mine şakır hazır şakır Sinir yaşar mine şakır mine mine Sinir yaşar mine şakır mine Rahmet Bugün külkü günü kimdir aldı, kimdir aldana. Әміне biz aldarga жиенмейбез. Biz bugün birinci tapkır sahnede çıkış yapsıyız şundi matur şiber talantlı gitarist yigiti bilen Vitaliy Mirny karşı alırız. İlmira Şerifulina sözleri, Rüstem Servarov muzikası, klip karşılarman.
кучерява. Я зато люблю Ивана, что головушка кудрява, что головушка кудрява, бородушка кучерява. Yaratan, alıp giden müzün bilen yılmayıp gülüğüne, sihirli sirpüğüne yaratan düğüne. Alıp giden müzün bilen yılmayıp gülüğüne, sihirli sirpüğüne yaratan düğüne. Alıp giden müzün bilen yılmayıp gülüğüne, sihirli sirpüğüne yaratan düğüne. Alıp giden müzün bilen yılmayıp gülüğüne, sihirli sirpüğüne yaratan düğüne. Sihirli sirpüğüne yaratan düğüne, sihirli sirpüğüne yaratan düğüne, sihirli sirpüğüne yaratan düğüne, sihirli sirpüğüne yaratan düğüne, yaratan düğüne, yaratan düğüne. Bulgar kızları. Bayram bilen, rahmet. Әйе, керегіз. Kirga yarayma. Bu нәрсе тағын, нәрсе болды енді тағын. Buna institutqa kelganda velosiped bilan бағана xabarlib oyog'imni urttirdi. Енді джипларда, иномаркаларда ерге вақыт сиңа. Келдік ме? Келдік. Қойда, билет ал, әзірлән. Нәрсе ал? Билет ал, әзірләнді. Алдық ма? Алдық. Әзірлән, әзірлән. Нәрсе bu tağın, he? Ha? Mine bu нәрсе bu, нәрсе bu? Bu mu? Eye. Men tege Bedrafga kirgan tuqqanmi? Şonda yazın qağaz bilen mi? Men bu yoqqa o'tiram. Yo'q, bu shpargalka bu, shpargalka. Qo'y. Qora buni, qora. Shpargalka tugilmasan bu, ey. Aytdim betinde qo'ya borganni. Bu yarar, qarada so'ng'asi bo'lsin. Hazırlan. Butan yok mu? Yo'q, yo'q. Ne buldu mu? He? Nuka nerse ol onda nerse ol. Geldi. Bu benim kulmak tugel. Sineke tug. Hora sen bunu, hora. Alıştırganlar hani valiniki, yurtta bilan alıştırganlar apchagida. Manası nerse tağın, he? Aytdim betinde benim kulmak tugildi. No yarar. Senin kulmak Alıştırganlar bulmaz. meniki tugilmana. Vallahi meniki Yara, tugildi. ege. Profisi. Buldu. Biletқа cevap vermeysin, hazır misine sırau veren. Nerse ol parabola. Nasta? Nerse ol parabola deyim. Parabola? Әйе. Parabola ol. Parabola ol. Әйе, parabola. Nerse indi ol? Ko, әйе, ko. Nu. Si. Ko, si, nu. Mu. Ko, si, nu. Nu, kosinus, yarar, kosinus. Әміне, kosinusның қапқа қаршысы нәрсе бола.
Kapma karşısı. Әйе. Kapma karşısı. Ну. Si. Ну. Nu. Ну. Си, ну, әйе. Синус була. Her bir harfini sinden tartып alırга керек, ә? Мына ярар, саңа сұрауны берем де, нәрсе ол тангенос? Nerse? Нәрсе ол тангенос? Tangenus ol. Әйе, тангенос нәрсе ол? Тангенос. Tangenus ol. Katangilus. Атангенос түгел инде, котангенос. Ну ярар, бар. Мен сеңа ішілі қоям инде. Алайсам, Нинди институтлар инде, бар. Кеттің ме? Нинди Яра, студенттар бар. Visa pitne qarab turam. Бар. Urlamağanlar mikan, yarar, gitti. Ну, башы ішлейді енді, ақшасы да неде болмаса, міне ілігірек бар еді ол, келіп тәкірелері типіп жағалар еді де. Ну, үстелге біреу, екеу, үшеу қойып шығып кетелері, ол бешіне қоялар енді. Йо, қазір студент алай түгел, қазір гіл жалғаннау. Әйе, кірегіз. İsenmisiz. Келегіз. Отырыңыз. Яры, әйдегіз. Мында якынрақ отырыңыз, якынрақ. Тирлеп ettim, kilo falaşke kulmaklarıma kadar tirledi. Ağır bulmadı mı indi kilüler? Gayret güne kildim. Birerge kildiniz indi, şolay beyt. Birerge kildim. Eyvet. Mıngantçı birgeniz var idi mi sana öyle? Var idi mıngarça gel birip kildim. Birdin mi ne? Bir gayvet, alaysa hazır bire bilesiz indi, şolay beyt. Bilem, irendim indi hazır irendim. Mıngantçı nişeni koyalar idi sana? Nişan edip, dörtten kimde kıymadılar indi. Gelmişte kıydılar. Eyvet, alaysa min sizden sırapta oturmamın indi. Sırapta oturmasanız bulun. Sıram hiç ada biresiz indi, şolay evet, bilesiz mi? Bilem. No, alaysa sizge bişlik uyurman indi, heydegiz. Hazır siz kaya barasız? Hazır men birjiga baram, aksiyalar alırga. Şolay mı ne? Hey, benim de aksiyalar alası var. Eydegiz birge gittik, eydegiz. Tufli alırga akşası bulmagandır. Akşanı simişlerge deyiş. Ayağı tirliyken.
Rızıkıyla bağıramazsın. Evet evet. Öğrengensin. Selevi Gaişe. Nerse bu? Kurutma batır yigit. Min bitsin timim. Uzi sileşe kurum. Nerse bu? Yılan değil mi? Ajdaha mı? Eyye, min ajdaha. Kurutma batır yigit. Usal tügel mi? Yarın şulayda bulsun di. Sen sizdi beytim nişik şulay kişi ses sileşirge eğrendiriz. Vapçı nersesin sen? Min mi? Min ekiyetlerde gine aşırı turgan şiver mülayim kız. Şiver kız. Sen sizdi beytim yüzünüzde şulay şiver deyip sanıysız mı? Eyye, min şundan da bir şiver. Bu da yok. Elle şan mısın mı batır yigit? Yok şanam şiverliğin gizine çıkan indi. Şundan? Şundan mı? Şundan mine şiver krasavitsina. Mınasın kurduk değişittik deydi alda dalşa. Mine şiver krasavitsina. Ol bastığa kiyevga çıkmagan için ubırlı korşuk şuşu ajdahaga eğlendirdi. İyi. Nindi ekiyette okudum mınasın bilem. Yok. Bu ekiyet değil. Bu şun hak söz. Hazır mini bir kimde bilmey. Tuğanlarım da tanımıylar. Şimdi kobra bulganda irin taşlap gitkendir deli. Yok. Mineli kiyevde bulmadım. Min Lükürme yılancıla oğuna cidden bulay da başarka. Nunu şundan. Şundan mı? Şundan sen mina ilanırga tiyişsin. Din ailenirge. Git kirem gökyüzüme kur bana şur eline kiyevga çık. Yok. Minana kiyevga çıkmayayım. Minanı yaratmayayım ulvik yemsiz. Esin motor indi. Mini yaratırydın mı? İyi, seni yaratam. Sana kiyevga çıkırga da riza bulurydum eli belki. Yarı rahmet indi. Bu dünyada mini yaratıcı kişi de var iken biter. Kişi de tül ajdaha. Ajdahana şulay yılanlı jiteklim de zaks kaşlay barabız. Yok jiteklisem şup şol muyunuma yılanlı uğrayım da şulay zaks barabız. Selevi jil kuvar iştip sıralar beni. Siz şuşu kara çıkığa ilenirge riza mı? Bir kriza demiştistik indim. Siz pugıl agarotni sülük tutar Selevi'ge kiyevga çıkırga riza mı? Pşşş deyim anası. Git gözüme kurunma kirem yok. Ne? Elemini yaratmışsın mı? Koysa jirimle yaratmışsın. Koysa jirim uşağımı istin
ышыйсың, бик ышыйсың. Ошаға шөйлән миңа. Мин сиңа бик назлы хатын булырмын. Кирләреңне юармын, ашарга пешеремен. Кирләреңне юармын дигән була бит. Әйт әле урман карашкысы, нәрсәң белән? Кая синең кулың, аякларың, талиң ниһаят, башың кайда күп? Өйләнсәң барысы да булыр. Мин бик җылы, йомшак. Шыма деген тағы. Сіз башта барығызда шулай дейсіз. Қарағыздар, қадірлі тамашашылар. Қай бір түзімлі, сабыр болып қылынған қызлар еме, күйеуге шығалар да кобырға үйленелер. Бұл бит керісінше, күйеуге де шықпаған, ұшы аждаха. Мин бит гел аждаха болып тұрмам. Мин бит шибер мүләйім қызға да әйләнерге магу. Шибер қызға үйлен алам деген бола бит. Маймыл болып туғансың, маймыл болып қалырсың енді сен. Мин шибер қызға әйләнер үшін білесің бі сен нешлерге тиешсің? Нешлерге тиеш, тиреңні тынарға тиеш. Грубит итме алай миңа. Yollum. Tutun işlerge tiyir. Син мені құшақлап, суырып үбәргә тиеш. Seni überge. Git. Senek bilen demiktirim özünün küzüme kurun, korulu. Син мені суырып үпсәң, мин бик тиз мүләйім шибер қызға әйләнәшәкмен. Безнең дашыбыз да булыр, квартирабыз да булыр, машинабыз да булачак. Безнең кечкенә балаларыбыз да йөгереп йөрәчәк. Балаларыбыз йөгереп йөрәчәк, кәлтә йыланнары. Қарағыз әлі, қадірлі тамашашылар. Әгер дейме мин бу қарашқыны үпсәм, бу ұбырлы қашық шыннан да шибер қатынға үйленсе, һәм мен аңа үйленсем, бір ұйлап қарағында мен бит күпме проблемаларды бір юлы хал етем. Қатынды бұлам, шул құтақта кірлерімні юшы, ашарға пішіріші, бұлашақ балаларымды қараушы бұлар, әй, рәхәт тұрмыш башларды әгерде үйленсем, қатынды мен, ишек кебек эшләтер идем, үздім, оңғасылға гүлләт, изменят итер идем. Ул миңа бір қашанды хыянат етмесің, бұл мұнды қияфетке кім күстіршірсін енді? Аннар әлі, әгер де мұны ерті бейме, урамға шықсам, урамда мұны көреш бір кіші қалмас енді. Кибітке бірге кірсек, хәтті сатушыда кибіттен шығып қашар еді. Начальнигім bir anda бірге бастық, начальник мұны көргеш, ой дер еді. Сәлебішіл қорасына не керек, үш білмәлі квартирымыз, ширатсыз отпуск бы, пожалуйста, тик маймылыңдығын алып кет дер еді. Қарағыз әлі, достар. Әлі үбейм ме? Бәлкі менің бәқтім шулды, қарағыз әлі, әйтіңіз әлі, үбейм ме, жоқ ма? Шулай дейсіз ме? Ағулы болып шағып алса әгерді ол гадюка. Мәлі, бен іште үбейм месің? Қарағыз әлі, мен... Шулай дейсіз ме? Мен үйраттардан сұрасым келем, мужиклардан. Сіздің дейімі үйігізде бәлкі мене шунды кобыры қатынығыз бардыр. Кім білсе шул сіз білесіздер, әйтіңіз, үбейм ме, жоқ ма? Киyak mıydı birisi? Mele bir ubeyim misin? Ubeyim mi? Ubey de ub baylığı ortak bulur. Oy. Yarar. Ne bula şul bulur, ubip karım. Allah. Oy. Hazır, подготовлюсь. 100 gram jiber başta. Kil, ürek, ubem. Kabığın yaşırıp koy. Gördünüz mü dostlar, aldanmadım bit, şulay ol. Eğer de biz yigitler tilesenin de ajdahını, uburlu karşılıkını tınlavşan, sabır hatınga yakşık şeylendiririz. Kiyeliminde! Neyse soyrap durasın, hazır misinen kışı yoksa yaşapmın, uğlavım koydalı benim. Parodiyalar ustası meclisimizin tamadası Gazi Nur Şihapov. Hayırlı kiş, hürmetli dostlar.
Mine bir kartı sağına sızdırındı balakaylarım. Mine kızak kıtke sızdırındı balakaylarım. Niye? Hürmetli dostlar, sizin için müzikal parodiyalar. Eligine vertolyot kilip düştü, hem Feride Apakuzaşova kilip düştü. Feride pacırlamasın eli. Cırlamasın eli balakaylarım. Eyce Reşit'keyim balakayım, eyce. Şaşımını tarihim əli Ufaq daraqlara bilən Şaşımını tarihim əli Arivur şiləqi Şiləqida Şiləqi Kakuyala Qayıtıb gittu Xəbəri də yox əli Kakuyala Qayıtıb gittu Xəbəri də yox əli Hazır mı? Rahmet. 10 yıl elek zamanında Feride Apakuzaşova tavuşu bilen jırlagaş Ufada. İkinci günü gostinitsaga haber kilip düştü. Ol bulay dep aytkan. Gazinur enim menim tavuşum bilen jırlap yürmesin. Ikmekke akşa işlep yürmesin degan. Bir de korkup durmadık, Allah'a şükür 10 yıl ötse de tamağımız saklana, jırlıyız. Hürmetli dostlar, İlham Şakirov bilen dogovor tüzüdük. Karşı tügül. Karşı bulmağaç İlham abi bulup jırlıyız. Ayda Reşit. Rahmet. İske alıp Zifa apa Basirova bulup jırlıyız. Zifa Basirova. Bergına sözü aytar idim Nur Allah'a yüzüne qarab Bergına sözü aytar idim Nur
Аллаха yüzüne қара. Men o'zim deb turam tag'in. Mana sen unutib qoldingmi? Chanishki desa menga. Rahmat. Әкиятләрдә уйный торган киноартист Георгий Миллер. Мәрхүм артист, шуның өчен курыкмыйм аның тавышы белән сөйләшергә. Уж вы мои какие деточки хорошенькие. Всех бы я вас забрал бы с собой в свое 39-е государство, но боюсь, у меня карманчик маленький, не поместитесь. Hörmətli dostlar, səhnədə Клавдия xanım Şuyjenkiya. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь памятных радостных дней. Ты говорила, что не забудешь памятных радостных дней. Порой ночной под высокой зеленой сосной счастье кусочек, синий платочек падал с опущенных плеч. Счастье кусочек, синий платочек падал с опущенных плеч. Hörmətli dostlar, bu jırçı isen jırçı. Quraqmıyorum üçün Moskvadan kelib jeta almayalı ol. Moskvada yaşıyor. Lyudmila Zыкina. Этот южный неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургской пуховый платок. Миңа булышай Рәшит Әлимбек. Былай булгач, тагын бер ике җырчы килеп төште. Мин аларга мондый исем куштым: Он и она, одна сатана. Индия җырчылары, Индия.
مجل مجاته مجاري مجل مجاته مهم مجاري مجاته مجار رشيد كايم سيمن داما دوستم مجل مجاري Cari, Kamil kayım sinde damı canı kayım. Mi carihi, rahmetinde şulketli durlağın için mi carihi. Me jaridi jat heri op heri do me jaridi jat heri op heri do me jaridi jat hi op heri do me jaridi jat heri op heri do Mi cikiri jatihi, op hiri tu. Mi cikiri jatihi, op hiri tu. me jaridi jarini op heri do Mi cikiri jatihi, op hiri tu. Mi cikiri jatihi, op hiri tu. me jaridi jar heri op heri do Mi cikiri jatihi, op hiri tu. Mi cikiri jatihi, op hiri tu. Mi cikiri jatihi, op hiri tu. Op hiri tu. Ay dostlarım, vay vay vay. Gazinur Şihapov hem onun jırışçıları. Hürmetli dostlar, rahmet sizge. Әлі менің үлі көрмәгіз, тігі башқа жыршы тауышлар білен жырлап жүрі, сөйлеп жүрі. Әлі Аллаға шүкір ұз тауышым да бар. Жырлап алабыз бір жыр. Ганс Сайфуллин күйі, Гүлшат Зайнаш өзілері, сүйіндігім, сүйінішім. Әйді Рашид. Индияны еске алабыз енді. Dönü bıyıktay tınlık sihili siye yılğalarında Anta kurme yaratam deyip əykü süygən yarına Tuğan jirdən otağına ayrılğız şoklarımda Bayır alap qarim dostlar süyündük yaklarına Süyündüğüm süyünüşüm birden birimi güzelim Senin sönmez maturlıktan Alamayım gözlerim Balı dağlarda, tuğaylarda Huş istıra bürkülüp Yalqanı dolu yaş yüreğim Jırlap uza bürkülüp Tuğa jirden ozağına Ayrılğız şoklarımda Bayır alap qarim dostlar Süyündük yaklarına Süyündüğüm süyünüşüm Birden birimi güzelim Senin sönmez maturlıktan Alamayım gözlerimi
Balıktanlarda tuğaylarda Huş istıra bir külüp Yalqanı to'la yaş yüreğim Jırlap uza bir külüp Tuğa jirden ozdağına Ayrılğız şıklarında Qayıralap qarim dostlar Süyündük yaklarına Süyündüğüm süyünüşüm Birden birimi güzelim Senin sönmez maturluktan Ala mimi güzelerim Ala mimi güzelerim Ala mimi güzelerim Ala mimi güzelerim Reşit Alimbek Rahmet. Qadrli dostlar. Ey qadrli dostlar. Sahnenin qızğan şağı. Rahatlanıp bir biyib alsınlar. Laysan Mustafa bilan Ayrat Hamitovni yanadan sahnega chaqirdik. Rahmet egiz. Laysan Mustafa'na Ayrat Hamitov. Rahmat dostlar, rahmat. Zalda kilinler, kaynanalar, yaratkan kişilerin tüş şeyler var mı?
Құдағилар бар ма? Бардыр енді, құдағи болмаған концерт боламын деймі? Bir құдағи екінші құдағайына қонаққа келгештігі құдағи сұр екен. Ей құдағи қайым, өзіңе генә сыр етіп айтам. Қызың ұлым білен 3 жыл тұра хаман бала таппай бет деп айтады. Тегесі, нешік таппай? Өзі бізді шақта ел сайын табадыр бет деп айтады. Жамағат сұрауымның сәбәбі шол. Міне оптырымайды мен әлем боласына. Міне қадір кімнен гіне қойсығыздан ғынаймы? Хәлләрігіз, тұрмышларығыз нешік деп айтып сұрама. Қойнанасы келінінен, төшшісі киеуінен, қатыны ирінен зарлана. Я болмаса кересінше, не дұрыс сөйлемейм мәлі. Не міне қойса ирінен қатынын мақтағанын көргенігіз, ешіткенігіз бар. Шонды ирлер бар мұзалда, құл көтәрігіз әлі. Бар мұны? Қоя меға көрсет әлі шул қатынын мақтай тұрған иріне. Егер де онды ирлер бар екен, я ол псих больницадан қашқан. Ya salmıttın, ya bulmasa hatınının yudurğuna üst dilegi bilen gelip berilip mazgat tresini algan. Niye şolay tergeyindi cemaat değil mi? Mene ömür boyu vardı birge intigip, talaşıp, soğuşup yaşayısı bit. Yok cemaat, onun zamanası özgerdi bit. Onun bit hazır ilenişi de kişişe edemşe tügül. Ey malay bin hatırlı beleke şaklarda, bin beleke şaklarda bizden avuldan kilinlerdi kıngıravlar takkan paratlarga oturtup. Garmonlar oynap alıp çıkıp giteler idi. Biz beleke malaylarga basu kapkasın aşıp yapıp durgan için kul yavlığı bile gitip kaldıralar idi. Hazır cemaat kilinlerini avuldan inamarkalarga gana oturtup fışt itip alıp çıkıp giteler. Bir yıldan sonra 2 balası bilen beleke arabası bilen fışt itip geri getirip koyalar. Ya bir şaraka şeye koyta. Ya basu kapkası şu kadar onu sütüp satıp işe bitirdiler. Basu kapkası uğruna avulunun teki 1-2 zayatlıvı menge oynamas alkaşı. Teki inamarkanın kapkadan çıkkanın günleri boyuna tüzümsüzlük bilen kütüp durup. Şulu maşina kapkadan girip çıkığa şunun yolun bau bilen arkalı bölüp. Kiyev bilen kilinni iskustvenni kapron çeşekler bilen aldap. Bir yartıların alıp uzatıp kalalar. Şulay mı sizin yaklarda cemaat? Bizin yaklarda şulay. Elik bit olay bulmagan. Elik bit cemaat mine bizden yoktaki kilinlerini sınap karab alganlar. Tokmaş kistirip karab. Ya bulmasa kilin bulup düşkaş koynanaları kilinlerinin aşına sizdirmigine süyekli it salganlar. Eğer de kilin süyekli şista itip kimirse kilin işke bobulayken. Ya bulmasa sizgirliklerin tikşirip kararışın kilinlerinin yokluy turgan tuşak astıra birer nerse kıstırıp koya turgan bulganlar. Mene hazırki savremenni kilinlerge tokmaş kiserge kuşsan, mamık bilen güdü tutup yanında basıp duraga gerek. Indi süyekli it kimirige kuşsan, ağzındagi protezi bir 4 tapkır aldındagi aşına düşerge mevcut. Indi mene sizgirliklerin tikşirip karau degenden cemaat eli kuptan tugulgana benim kurşumdagi bir yigitni uylandirdiler. Ol yigit kipken balık kibik öteli görünüp tura. Hatın subhanallah, benim andi hatın görgenim yok ya. Eğer de ol kilin bulası kişini it durmasına uzdavayt etsen, vini planovi tarta. Mene mandi hatın. Mene ol kilinin tuşak astına eyber tugul iri kirip yatsa da sizmey. Mene kilinler koynanalar deyip söyleyimiz cemaat. Düşşeler kiyevler deyip değil mi? Mene iliki kilinleri de bir cemaat. Onun kilin bulup düşkan yerlerinde taş bulganlar. Şulay bir de bakayım. Şulay. Hazırki kilinlerini kim ikenin bilesin misin? Atım bombası. Hazırki kilinlerge ağır söz aytırga yaramay. Hatta okayıp karasan da reaksiyaya kirip şartlarga mevcut iken. Hazırki современный, высокообразованный, elektrodiyona-psixochimический kilinler. Zorladım mı? Eleki kilinler kibik cemaat ayak uçlarına basıp, yavluk uçları bilen ağızlarını kaplap tügül kirisinşe, ayaklarını katıytıp basıp, yadırıkını bişten tirip, ağızdağı 32 tişini hem bilek boyu yılanday dilin çağırıp, lübay vakit koynanasın koynatasın, atakavayt itirgen mevcut. Bizden mınday görünüşlerinin malayı şişine deyip zürteler.
Әгәр дә кайнана кайната булган кеше современный киленгә бер генә каршы сүз әйтсә дә, башындагы яулыгын салдырып, авызына бөтереп тыгарга да күп сорамыйлар. Жырдагыча инде җәмәгать, жырдагыча киленнәр эштән кайталар, бирленне алган кебек, кайнаналары карап кала, пленга калган кебек. Җәмәгать, менә сүз көлеп утырасыз улайм. Менә безнең Казанда, менә без яшәгән йортта гына ирләр, кияү булган кешеләр үзләренең әниләренең, әтиләренең гомерләрен саклап калу йөзеннән бер генә хатын белән тора алмыйлар. Берничә хатын алырга мәҗбүрләр. Менә бер як күршемдәге бер ир заты, 6нчы хатын белән торам, җавит 5 хатынга алимент түлим, зато бик тыныч һәм бик бай яшибез ди. Ничек инде мин әйтәм, 5 хатынга алимент түләгәч бик тыныч та байда яшәп була дип сораганым. Чөнки җавит әлеге хатыным 7 иреннән дә алимент алады. Җаен таба бит адәм баласы. Менә җәмәгать, без инде киленнәр, кайнаналар турында сөйләшәбез, име? Без менә шу адәм баласының каян килеп чыкканын беләбез микән? Шул турында сөйләшеп китик әле. Менә безне мәктәп елларында укыган вакытларда адәм баласы маймылдан яралган икән диделәр. Әмма дә ләкин мин моңа ышанмыйм җәмәгать. Мин менә Казан зоопаркына елга 12 тапкыр барам. Андагы шул ук маймыллар әллә кайчан име арак эчеп, жвачка чәйнәп Казан урамында гүләйт итеп җирләр. Ул шитлектә утырмаслар, ачлы туклы. Шулай бит. Мин аңа ышанмыйм җәмәгать. Менә минем китаплардан укыганым бар. Аллаһ Тәгалә бу якты дөньяга беренче булып безне, ирләрне яраткан. Алар бик көчле, тауфиклы, акыллы булганнар. Инде шушы тауфиклы, акыллы ирләрдән көнләшеп Аллаһ Тәгалә бу дөньяга хатын-кызны яраткан. Инде хатын-кызның каян килеп чыкканын беләсезме? Китаплардан укып булса да беләсез, дуслар, беләсез. Хатын-кызны ясаган вакытта Аллаһ Тәгалә суның чисталыгын, мамыкның йомшаклыгын, шәшәкнең гүзәллеген, куянның куркаклыгын, бурычның ачысын, төлкенең хәйләкәрлеген, этнең усаллыгын, крокодилның кымсызлыгын салып бутаган да. Хатын-кыз килеп чыкканмы? Юк ди шул. 7 тамчы йылан агу салгач кына чыккан ди хатын-кыз. Шуңа күрә залда утырган ирләр сезгә әйтәм, әгәр дә хатыннарыгыз, хәләл җефетләрегез көнгә 100 төрле кыяфәткә керә икән, һич кенә дә гаҗәпләнмәгез. Ул табигый хәл. Хатын-кызларыбыз шушы көнгә чаклы ачылмаган сихри ва илаһи бер дөнья. Эй хатын-кыз, сүнәр иде тормыш, син булмасаң әгәр дөньяда. Искерсә дә җирдә дәвер булат, нәфислеген синең өр-яңа. Йөзләреңне якты хисләр белән, изгелегең белән балкытып, "Ишаным" дип әйтеп куюыңда нәкъ бер кояш бар кебек. Башка көнне сезне хөрмәтләүдә без ир егетләр бераз талымсыз, бүген исә рыцарь егетләрчә кулларыңны кысып сәлам бирә. Ирләр заты сезне, хатын-кыз. Нәфисләнә барсын хисләребез, күркәмләнә барсын дөньялар, ялкынрак булсын мәхәббәтләр, дәвамлырак булсын гомерләр дибез без. Сезнең турда, кадерле хатын-кызларыбыз. Шуңа да бит мин, дуслар, залда утырган киленнәрнең, кайнана белән торган киленнәргә узын гомер, бәхет, шатлык телим. Инде чөшче белән торган кияүләрне, мискиннәрне, бичараларны үземнән чыгып әйтәм. 45тән пенсиягә чыгарып җибәррим дә, иш үтмәсә за вредность түләрем. Вайт. Рәхмәт, дуслар. Сәхнәдә Фәнзәмән Батталның уйнаштан туган малайлары. Исәнмесез, кадерле апалар һәм абилар. Biz sizni 1 aprel bilan qutlashga keldik. Hozir men sizga sigir silab ketam. Baslaydi. Saniya apa ertan ertuk qaytib kela bo'lindan.
Asqa qari, iske qari, gulay titken soqangan. Ansı tuğul bit. Ansı tuğul iken. Asayma. Basla. Әти миңа ат берді, атландағын сап дейді. Матыр қыздар көрсен қысақлада ят дейді. Ол сиғырын үйренмеген, ол Әмине турында сиғыр силерге тиесиді. Өзім силейм. Әмине жылы өкіріп, аның тубы суға түскен, туб суда батмай беттейді, ол жылы жүлер. Міне сулай силейлер аны. Қазір біз сізге бәтилер турында зырзылап кетеміз. Үсә біздің фильмада бик көп бәтилер. Қысқа? Дилер бір нәрсе де әйтмейлер. Әлі қоя кеттілер фильмадағы бәтилер. Демейлер, бір нәрсе де әйтмейлер. Түртме, өзім қысқырам. Біз оларны таптық Зафирман. Қысқырма. Biz alarını taptık Zafirmanın iyinde. Kıskır. Özüm kıskır. Bediler. Simirip bitken bediler. Eminim eti firmada isli. Ol. Hasimi sesey. Hassimil etir bolup isli. Ol ögizler qari. Ögizler anı zaratalar. Ol da ögizlerini zarata. Ol alarını gün sayın sıyırlar jana qonaqqa alıp bara. Allar anda quvus oynilar. Andan soң sıyırlar ögizni көтеріп жүрілер. Мен de zor üskestin. Hasimi ses. Hassimil etir bolam. Qul sapsağız men de zırlayım. Men sizge Neni Çapay zırın zırlayım. Rüstem Yaxin muzikası, sözleri özümneke. Men Çapayev ağabeyimni anekdotlardan bilem. Çapay ağabey bir yalğızı pitkigil ankı bilen. Men de Çapay bulam deyip kizgi qarsına basam. Usip jitkes pitki kibik ankını urlap qatsam. Şunun bilen bizning sig'isimiz tamam. Bizga da qonaqqa kelagiz. Bir ikis. Benzaman Battal'ın küfür pişmağı tiyatra. Hürmetli yumor sevişi dostlar, men endi programmamiz yolg'ishgina bitib qo'ygancha oldan sizin bilan sog'lasha turam. Haybat kishilar sizin bilan yoshiroq uchrashsang edi. So'nggi nomerlarni aytirganda qo'rqib turam, sizin bilan ayrılishasi kelmay. Biz baribir sog'lashirga tegishmiz. Esen sog' yashagiz, berishmagiz. Endi bik kulasigiz kelsa, bizni chaqirig'iz. Tag'in jiyilib birga kulurbiz. Biz bo'lmasak boshqalar kelir. Yilmayib yasharga yozsin bizga. Hozir sahnaga yaratgan jirishimiz Zulfiya Shakirovani chaqiramiz.
Avlum şişmesinin isten çıkmayı kayda yersem de Yeşil kayda yeşil ulap sıylap Ağaçlarını gına görsem de Şişmelerge sirler açtık Yaşırmadık manzarına Bugün biz Güleşirge şoklıklarını deştik Mundayın kaderli yakın dostlarına Bugün biz Güleşirge şoklıklarını deştik Mundayın kaderli yakın dostlarına Yakın kürsen, kilsen yanarıma Şüngen çişmelerge uyanır Uyanır da gümüş dılgınlara Yarak denizlerge yol alır Şişmelerge sirler açtık Yaşırmadık manzarına Bugün biz Güleşirge şoklıklarını deştik Mundayın kaderli yakın dostlarına Tursun zemzem suva Bulgan çakta şişme sulara İllerimin günler yaktı bular Üzülmese şişme cırlara Şişmelerge sirler açtık Yaşırmadık manzarına Bugün biz Güleşirge şoklıklarını deştik Mundayın kaderli yakın dostlarına Bugün biz Güleşirge şoklıklarını deştik Mundayın kaderli yakın dostlarına Şişmelerge sirler açtık Yaşırmadık manzarına Bugün biz Güleşirge şoklıklarını deştik Mundayın kaderli yakın dostlarına Bugün biz Güleşirge şoklıklarını deştik Mundayın kaderli yakın dostlarına Lap dibi dibi Lap dubu dubu Lap dubu 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 Zülfiye Şakirova. Bek zorunma dostlar, әлі siz Алмаз Хамзиннің Медхат Меншин sizlerine yazılған Шишмелерге сірлер аштық деген жырын ешіттіңіз. Тағы сізге бір көңілді жырымны бөлек етем. Бұл жырны Салауат Низамутдинов, Зөһрә Құтлыгелдина sizlerine yazған Неге сен ялғыз түгел? Неге сен яңғыр түгел, ғұмыр бойына тіледім. Неге сен ялғыз түгел, ғұмыр бойына іздедім. Неге сен ялғыз түгел, неге сен ялғыз түгел, неге сен ялғыз түгел. Sen yalğız tügel
Niga sin kukrau tugel Kungellarim monga tuldu Niga sin jaram tugel Kungellarim monga tuldu Niga sin jaram tugel Niga sin jaram tugel Niga sin jaram tugel Niga sin jaram tugel